svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Ljudi, danas ćemo da igramo NBA Live Mobile. Znači ljudi, poslije dugo vremena igramo neki gameplay, ali na telefonu. Nema veze. Znači igrat ćemo utakmicu. Nekoliko utakmica. Evo ga, koš 1-0 za nas. Joj, da ne kako da igram futbol. Ne, blok. Ne, to. Idemo, pas. Udra. Oh. Idemo, blokiramo, šut. To. Ne, ne veze. Yeah. Koš. Oh. Dobro igra. A bolje ja igram. Ne mogu se ne... Je. Oh. Valjda 1-1, šta li? Idemo mi na drugu utakmicu. Meni se pika toliko, ja sam izgubio. Ajdemo ljudi na drugu utakmicu. I idemo. Sa pogodkom. Ljudi. Ja mislim da ćemo pobjediti. Recite mi, bi li stavio muziku u pozadini? Jer ćemo naći 3 utakmice. Ova još. 1-1. Sad samo da ne bude opet izjednačeno i to je to. Samo me to zanima. Ne. Pa blokiraj ga. Ovo je koš čist. Koš. Pobjeda. Sad poslije će pokušat šutat. Jao ljudi. Kako ono. U zadnjoj sekundi. Ali pobjeda opet. Ljudi, idemo još jednu rundu da odigramo. I to je to za danas. Evo ga. Igramo. Idemo. Koš. Ja mislio koš. Pa nemoj to. Da mi radiš. Ješ. Plus 2. Može koš? Ne može. O, zato može. Idemo. Blokiraj šut, blokiraj šut. Ne. Dobro. Pređemo igrače. I da zakucamo. I to, Miško.
Ajde, idemo. Blokiraj. Blokiraj to. Oh! Dobar koš, dobar. Idemo, pas igra. Kome ti dodaješ? Nema veze. 100% je pobjeda. Idemo. Blok. Blokiraj. Oh! Dobar koš. Fauzani. Ko da koš, majstor. Ništa ljudi, to bi bilo to što tiče ovog klipa. Vidimo se u nekom sljedećem. Lajkajte video, šerujte i subscribeujte se na moj kanal. Ćao!